Pemirsa ombak ageng miwah angin baret ngelintang ring pesisio widangan Gianyar. Ring sejroning nepasin wesanan kaon tur ngetuang kanan deg-deg. Majeng pengunjung pantai, personel Satpol Airus Polres Gianyar ngelaksanayang patroli pesisir. Personel Polairut Polres Gianyar kapimpin Kasat Polairut AKP Anak Agung Alit Sudarmo SH, kesarengin KBO Ibda Komang Iwan Setiawan SH nyelehin wewidangan pantai lebih melarapan antuk ngizinin penyobihan majang pengunjung mangdes tate yatna-yatna mawinan angin baret sani ngawinang ombak ke ageng. Kasat Polairut Polres Gianyar ngodarang parikrama patroli puniki wantah mata tujon ngizinin rasa aman miwah deg-deg majang krama sani kantun liburan pamekasnyane ring pantai lebih Gianyar. Alit ngodarang taler kuentenan saking paiketan dani dahat kabuatang ring sajoni ngawetuang katreptian turmaning nepasin gangguan kamtibmas kecelakaan laut miwah pantai. Wirnaya Bali Pos Nguningayang.